Sir, it's a day. Sinibiru but the man today when they do be. Na I hire Ekumfi Akwansa Kokodo. Ka Akwansa Kokodo dey today man mukrume. Nyo na enda no yeye na Akwansa otodo awotwe muche ozikro a ohwe Akwansa Kokodo na mine atena ase. Enti say afi na join on Facebook a hire Ekumfi TV osomfu Ekumfi Hamon, the only international quantum blogger. Ina machi from na menye nana Akwansa otodo awotwe na mingine bo tun komo chewako eda se bebre na ko be Ekumfi TV ya nya ozika yehwe ye kana na Akwansa ebe minimu obi nyimu na Akwansa otodo awotwe beche ngakra mejenzi na Akwansa otodo awotwe a mefi Ekumfi Akwansa Kokodo nso na ebusuam na amaraso na meye odikwo a mohwe Ekumfi Akwansa Kokodo nya wo nko kakama a washamase akwo ye sapa na akoso ye alonko na kadadwen a wona washamase nana yaka Akwansa Kokodo a bochuma a kire ye mu echi kakra so bi ba Akwansa Kokodo a onam hina obodu enye bodu Kokodo ba Akwansa Kokodo a oche baby a ifiri ba sefi tapraze anama nkesim kwana reba ono echama nkesim na pe na ewe Ekumfi so oyenko bebe na ogugu kwan na iko titira iduwa ehwe Akwansa Kokodo a onye chira kwan kra oye Ekumfi ekweti iduwo sefi da egwe na reba idu wa wonse benkum do no ikonu go awofo Ekumfi ekweti the branch wonse benkum na ebo woni ma ikitaka za 2 minutes drive na edu Ekumfi Akwansa Kokodo and that also am just the ebe 30 minutes
na ebi Ekumfi Akwansa Kokodo damara so na se ifinkra na reba ana miniba ana apama no so ibodu Ekumfi isachirpe Ekumfi isachir junction if you want aba Ekumfi esuehia ofi wona la e bacha bridge no e wona Ekumfi ekweti no so idu wa wonsa enfonala e branch ara na chadeleba Ekumfi Akwansa Kokodo Nana Krobia won Sabran say what answer Kokodo Mamode Kokodo won awon suedru na ya ajedo mum suedru e kara ke na majedo enti kana minjedo na che wo na ba ha na musufi awon suedru jedo awon suedru jedo ya pe na dabara na ya chede ya sabran na ya ko Nana yehwe last year o baby na Ekumfi TV ye ba wakache na ye bebisa won sam kwana go so na da mro na oye ye ba kaze COVID-19 tina won ba kwan da minti no ye ne de won ba kwan mum adesim refi na mon fa adwen na no botuma abontofa okesi den na botaya mu disi mo yedo so no okesi den bo tofa krama ye yo onam oye ye ba koze wa ba ye Emfi ebien ebasanya oba bechichi Ghana ina ye kwem no oma ina ye bwaban da mai ya kanala na iti jumedi bisu sine ngoro na ye pede ye twetwe yan oye ebusuafa wo mbembia ma wo bafi nti ye homecoming na homecoming no so jumedi a yedisi botepa yedisi ngoro ni de yan community center ye bibi wo kuma ha ye be pede ye betena ase na ana ye betena ho na ye di dwumadi no so na ma ye disi ngoro de ye pede ye ampa so dwumadi no ayon kodon kakra ma ye guda ye ko yinim ye de ko du bebi ye nwi nti ina dwumadi a ye disi no ana de fida dwumadi a ye tumi ye ma okisi na oye odu da member no so ebusuyi na wohiem odwendwene won efie morokodo wo ho na ade nti yentumi entena wa so de afi bien na go ni ntumi yenhiem yenhwe ana de yenhia yenwendwene yo yi dam saso nti no ma enfida edisi no de ye homecoming Ebusa for Ekumfi TV, your Facebook live, afina join na botum a share your video na your comment and our questions bia botum za ba no me yaka mo na dwumaze yezi no ende ye part 1 ye mfa kasa na mkwechi so na sikwema awko baby nti inde be ye part 1 ye aduma next week na better from bio na ye part 2 da abram na eko YouTube a Ekumfi TV, Instagram Ekumfi TV, TikTok ene nyina no your friend Ekumfi TV. Come on and free and to come on and now Akwansa to our trip. And I tell them there, if they can focus on what is the watch or power on one surgery, no, so one surgery do in time Papa Abaka on year number 1. I feel no tell them there. I am Fida, last year no one back when mum were fair and this are Wofi, Kokodo, and ye Carabina and one refi. Now woman torture again them watch him, we say or Fabian. Now, may tell you, Bissana. Efida community center atem de munye kakra mo de pushi mami bisa afi mo bo akwan na se mo bo akwan so afi so botane ye de ye o kwini madase o ye ko afi ye bo akwan na botaya osi ni nyodo pa ende ye pede ye ni school a o wa o ye Ekumfi Akwansa Kokodo yan primary school no ni JSS ana JHS owa ye pede yeti bibiara ye benya no yeti koboa school no osande school no acha wosi no 1961 wow so ye nyimpa ncha no ho adede no aka ye da no so enti bote pa wosi no do pa de skibiara ye benya biara ye pede ye BCC school osande eda no nam do wosi acha nti hwe baby a papa nchance dan no so baby asese na ndwempo ogudo no so baby asese nti nsusu mpotwa onwurugude no yare ntina ho ma yanda achi mboframa no won kodama ahunyenye no yi dam saso nti
na yede si nenyo do be pede afi nyana kwambo na ya bo no ye shase oye 3rd October na yede kwewie oye 9th October wa afi ya na chira afi mo gba kwan afi ye gba kwan kwambo so kokra enti Ekumfi TV say da mesima wo twoko bebiara obi biara o hwe hen no o hwe hen school no ana o take asama American ya o ya zo de kana akodo menye mana na no na oni committee fu no aye da ya dun ko de pede man say e wo mbo bi de pede ze bobo na ba na ba kanye ho na yenzi akwambo no na ye wi so a awala na bobo hen no bo mu de za yenye fi wo biara no orenya kwa na yehwe Kokodo akwambo ze Ekumfi a bebre ko bewe na wo bakwan e ma so na mo Kokodo akwambo no oye sonko chen ko nkan adase Kokodo akwambo oye sonko usande yedodo yan wo baba na ma de se dom so wote oya nanano na na mpinfu na ye ogbom etwon krapa anada antwon nkrapa ni de akwambo no usidam embe a oduwa na wote nkaroba na wo baso agbote wo hiem be bibia ye biara so oye nkodo hi Ekumfi TV na yenye na Akwansa otoda watwe na yetwe common afi na join ye na ebotu me comment aba na be share video no so ma fufu so wo ye bi ahwe me na Akwansa otoda watwe me kire Ekumfi Akwansa Kokodo ozikro na chim de nkro nketa ba bi na ase se de kadadwen na sa akwa nya no wo she Ekumfi Kokodo Akwansa Kokodo ase ma wo kan ho ma wo ye man de mu na mabai na wotam tuntumi ncha nyum na nche afiri bodu ya abatina asinze na nche mabai na ncha ayefita na so ba tuntum so na efire wochima chire mu ma wafa na ban tuntumi yo since ko na ma mufra etam tuntumi le oye muofa obeti na azi aye na Akwansa automation okwegra okwegra no so yae oye doti a ochede ya pan kwabia nemu eyi a osade ebusuan no nya omani na yehye na yekete na chi kwaraze yeye yi sasunti o ma bi na manama ana yehye ma na osade bufra tuntu ese na muntum munkofra tamfufu bia na ofufu ana de eten bia la bepe bia wode medzi emiti muzima oye mepenyi na bebeti na azo yi damasa sunti na embri na bufra tuntu na chira mamba kwando no osede iye tuntum ko fibra obeye ne yi ankasa enyo damnoti mamba kwando damnoti yo siti na ate nkoma yezi no na na mpinfu ha mo na mfonyi o hwem na na pe nti yi hu de mpinfu aba nyo mbrebe ma bomu na mpinfu ha ye eti na yam indiam yam fa dwumezi na mo ntofa na hu ende ne epire mu de achim de wo akwan no esi wo basa so wo 3rd October oye bosu ya besini na de kesi 9th enti se adesidom bi wa kontuma na de na kachira ho yo adesidom bi wa kontuma na what's the man ka go ya na Akwansa moto da wotwe na na fenyi ma woto de bi na me na no ma wo kamo na ebusua doma wo Ekumfi Akwansa Kokodo na mo komitifu mo do to mo n'enyim ne obi biara a obohu da man ka gbe omo mazin na ombra Akwansa Kokodo na oboboa bibiara ye desi ne pere afi akwamba ne de oyesonko osanda yeti biacha be ye fi bi yeti biacha nti obi biara mbra na omoboa na yenye osanda wonsom onyimpa nti moto nsafra wonle awon na mbra na omaka yan na yemba akwan wo bosa mama wotin wa mo wonfa nyangofu bi a bibi wo nsem wonfa won mbra na omoboa nyere koyi na waza yesu na waraso na aye na kasa ke na atwuma be bibi de was waza aye na wa na aye akontofo baba na yemise de akobotofo so e ba hihye na wo na yeye ma afia kwamor aye so kokra yo
Akwabotofo no wo ho na wanze obi aka chinchin a obotoma awon so ze wonam da wo fie a wonyim ma ekuro no wohianti wotwen de bi mbe no boso na anwa na emo kuma amendwuma na bibia anwa na woye nti mijize de mbe no de won kotin za ma osada woye ma wozo boa oye Akwansa Kokodo omanu mo tumpo no mijize de won so wozo won gbe ma bibia ya Kokodo. Okay. Community center so far mushu mudumezina ya kind of percentage wise the way sisa mo eduhe o say isa na menya ntede afi mo peda mushu school kakra na community center so yinde mo abon kara yi so far no mo eduhe na mo dey si wona mo hwe school no wi amaza ba yo open ma dasi community center na da map ma do papa robertna egwedu mfia na mo. Oh, okay. Mabbe na community center no oya foundation even na 1 year oya feeling working. Okay. Ma brother mabbe ebusuma ma community center inde eku hu nsisi ara eduru ofi na inde bebi edu ne ze bonya da wazin de boguda na worobodo nti community center ze mabbe me finza agokra na so onye nyanamo free so one school is telling her okay bibi owa nka afi so na na nke yere bohwe na ya so do na ye nti community center nti bibi we do na ze oya roofing stage na edu nti mo hwa makada ye 80%. Oh, okay. Enyo Interesting. Yeah. And I say mesramaka oya na yeko Ekumfi TV de change Kokodo bako ha na waso na omanu wo bofotu na wadiska na wo fanka ye na wo fanka ye na wo fanka ye aresembe na nyipa do a washam na wona wo pere ba kwambo na wona wo pere wo yiska boa aresembe na wonya mfi de se ye Kokodo na ye kan yesi mpo na dama djuma a wo se wozi wo bezi na asama na baka mo wonya aresembe Kokodo ze yesi a ye madase wo kasa na eri twetto no Kokodo ze yesa ye osele yebo akwan anaye ye home camera iniska ye nyamo yem fanshe obi akwan bi nsem yewo account aye lutu na ye keyi so a nimpe ba sa no so da wo sign sana nimpe bi no ntum nsan na on fan keyi scott da na ye keyi so a dwumeti bia wo sa da ye tizin ode ye mu da ye ti ma no mu ato wen ntino Kokodo ze ano yeska samwo ebi akwambom yewi a obi baba oboko baba obebo hu de ize ska last year na wo akono wonye no wafa ya hweze ono do nsiwa Kokodo ze yesa ye nyimpenye gizi de Kokodo ze ba na be ska baba afidan na human osiwo nge de mie dam not pai ko site na ate da mana nasan eminyam na maka na nam waka na mo maso mizi wunda ze Kokodo no wo wan won sabra bi wo se esukita ba na nche won no chere ma na maka ehu o se esukita ba oso egwa esukita ba oso egwa ani da se wunsu do na ko egwa ya je besa to ba fie eti Kokodo no e ba ma hwe da ko no o ko ina da bi wasa woye wo sande next week yetna sa ye bandol ma ko education na ya hwe modern ba Kokodo fo worbo na na so mpo ne botaya o de sinu de oba pele Kokodo anya hwe kwa no ne da chi bi nye ni wat bo no o ma Kokodo no mpemfu ebuso panyi Idrisu na Akwansa mu na tofu mu mo waye ni enti na ye de ne kwa bewe no ende de kele 15 minutes nti obo anya na adi mewe ogwa se ze enemy nye bi enti tufo kabi be chere apan gbani sa chidi bi na wi afa wa fi sa person fama ahwefo mo ye go yo dama onya ekeno oye afi akwa mo no dama mizi kan keno za osi ni nyodo aye pede mo jona na mi na wa ne msram kwan ko nyina de se iti mpo na imfi Ekumfi ewo other region another ewo group kesim na za edesi ni nyodo no otowa suma ebesre de ebe hwehwe
na emu Ekumfi Akwansa Kokodo agenzi yesaye osande me yabenti a wotimeti domenyim ade ye mefe nti no meremo mogumenyim ase na ochine bi manamo a obi di nsa atense do anade youth no bo wetum na wetimo moyo e dam nsa so nti na mepede za ile senyo de ye no masada obi biara ombon ho mazende obaba na wabobo ye osande seyezi no to oye abanoda ende abanu akem bo oti nyan boti bobom na ye nton so ma yesu dan mu nti masada obi biara mbra na omobo Ekumfi Akwansa Kokodo na afi nyana akwa mba na ye bobo no so oye so nkokra osande yedi bi ache nti ni kasara ka bebele magato na asa obi bi sasa mi se na wi ana de wa afisa pasama atodo obi bi sasa na dwumeza mo bezi wa kwamwe no mmona na mo beye ma youth no so mbran no wanyu ayi wa kwamwe mu yo yawo ko cha bebre wo nyene Ekumfi ayedi nti onam da yedi nyamba ana school no bedi dwumedi nti ya hyehye nzama bi ama nyene school mofra no obeyi akyenyen nzama bi umpo ma obaka aka nyen bebre ibi ma agubi am mo fami bi mu na yedi no mo fami baka aka nyen bebre usana yenya acheche fa wo chirman dwumedi no nti oduwa mo ti bia no obi bia lo be bia so o hwa ne mo baji system bebem mo wonyo ma ya asafo bebum asafo no nyam no asafo de awanze dwumedi ni si won mo anado from oye ted na kisi 19 ze asafo no za no wanda yetumo wo bi de bia na onamdo de bia na wodi ma akotin nti asafo fo no za no obedi ma akotin ba na ma ya fisa pa ne yanko yo mokoda so ma obi biara afisha pa osende Africa akọ no oba no oboto wa na o yega me na waye ye sha afi na si dodo nala na enwo de sha ase nso won kanya no na yakopọ na aye na ruma nde ye hiem ma ya toto nzama ye dibeti ana ye beti na akwa gba na osade memo obi biara afisha pa nti memo obi afisha pa memle ntuma yemfi afi mu yonko wa afufunu mu so na obi aso no bote biara osenyo do no so adomama nti memo obi afishapa penfo na na keze na chira na yen mom se epede Ekumfi TV bibia na ye fi ma ye bodu a na ye fi Akwansa Kokodo nyo ana bebenyi ni for good 10 years ikoyi na wo se ba na musa na me tini we teenager 19 years enti koyi na man but we fanti na maka na wase 1000 mo se Akwansa Kokodo enti se enwu na mafanti wase mafanti no different na pocho Kokodo fu na wachira enti se unfum bias mo ma pocho bo na na fi ka che no ontuma so enti se epede we Ekumfi TV da no October from 3rd to 9th ze ha na ewo ifam baby amamba enti panyin biara ide Ekumfi TV na support Ekumfi TV ye ba tutu ase we do ama form aba chief Viii NDC national deputy organizer chief Pio baba wan ga ye chairman je na guan iti baba fi na akọ esi nyame na mesraw na yiza amba egumi mase na baba na abati ne guma ma he oya ye papa na atwa ze ne krom ni iti mefe we na atwa dada mudimutesi nje ba iti ye bebe office ze mi ebodin komo ye me adema next week e betena ase na ye tena asa bon de ensam bi wo ho ma ye bodore mu na yaka abakosem so ma batibi ana edu akwamọ no du so a ye be quiz iti abrantam na fi wala badi wo na mo ba si Ekumfi Kokodo bi aso no baba mo live Ekumfi TV o se na ye fi aze na mpeyifo ha mpeyifo mo ma diego na mo diego na mo hu na mo ha bi mo mpeyifo ha ti mo batwa ho mo wa ba obi botuma atem egwedo ti anya hwekwa no na enti na nan mpeyifo na wo ha mo no dem me yehwe no na nan mpeyifo ti na me afisa pa na yenko bo uzi na wi am afisa pa yo mene tufuhin mo Akwansa Kokodo motoro ibasa mema kokoro man na kwankwa wo miembe ni na afishapa wara wonyi kokoro nya sapote nya do defo ti nya na fin aso
mfe bi ni yɛmbɔ akwanda ta fees na yɛ sonko bia mra na ɔmaka yɛn ho na mfa agoro nhyehyɛ do yo ma ɔna afi sapa afi nkɔmɔ kyɛ na ebi yɛn kɔ ka bibi kyɛ wɔ ade se yo okwan we mo okwan we mo ye yo en mo friskra ama motum asan enyo kakra motum akaza ta na nan na chirinde nukwari da afasha acha kakra nze afi abo bari rowa no ya chi na de ya ye ni ye papa abibia nyu nze mesra yo ankre mi no rekasa bia orite mi de ho ayi je ya na wasafo mu nti wo maka yan ho me tu bi ndi dwuma no ye fe efe hye nyame nyimia amen afi shapo nkɔmɔ kyɛ uzabai yanko yo Pachora ofam Kofi Idrisu okay emine na Akwansa odikro a otara wotwe na busapin oh yo na kakra maka to mpe fi wo yiri yekwo wo man onwanso adu onwanso adu gido sukita wadra osun osagwa na samu binara akwantufo a wo akwantum wo momode no wombra ma afi akwanman anya sorompo ye bibo ye kuro yi mu community center ya chasam no so ka ho bi school no so ka ho bi nti oba won feska kasamra na yamwa yara ya ye school no nkutinti community center no ya je bi ina ya be dam na ate na Akwansa na da wo nti ya be onyin mpanyefo na nafa yi meka ho bi nti mo tutu sra akwantufo na muna wo hina da afi akwanman o meye soronko extraordinary okay ni mfa mu akwan yo yeri bibi wo yekuro mi mfa ntu ko mpon okay oda mu ase yo afi sapa obai yanko kabibi yo kakra me pete me karende muna pe ni na Akwansa na busa pe okay Madam Chris ona na mwe uzi from Kwesa Fraku nti muna pe ni na me pe fa kasa na ebreze ni nkan sinsin biara me kakra me kale yakopon ya adom na bre ne du na se wo ba yakopon kro biara no do po ho ba ni ofo kan yansa asumdem wa yakosa edinshira edi yakopon ba na esi yo ya dasi bebre o se opanyin kasa na nanyen nti na obi enwu da mam we enwu da sa na nwanko tineta nti obi de ba no obaye twitwa so enwu da sa na mpanfo ha mu tufin we na cha nanyen na kasa kwa ko je we yi be fi ho aba nti bontofo manyen yanko nda dwumeze no aye nyi so yam yadom a me ahwefo ntsase de next week baba aye na man pe obayi manya manze nti wala se yenye pato na ntunti na se opepato na ntunti ahwefo nya no ami aduma next week na se obema ya trase mbri bamuza membrem a de fofo se betrase na maya fotu na fi tunya apono yenko yo ozikan maze na asema Ekumfi TV nyo wa ma Ekumfi Akwansa Kokodo na ye na ma abochi na yenyoso wa ya ma otu odi bio no oye afutu a maze ma obi ara ne iwi azeze se pede wazi ya ode warankasa na ode ehye mikina nyo intina achasa makade waza yi na wara na yi na wonso woni mpa na kwaza wona yi ayo hina ona nche de ode abina no iyi mu fi nzema bi ho o de nzema bi wo wa nhyehyɛ wo nanso osa de abina no ema edo ukro no munyimpa na obi biara otim biara ode edan na ekure tena kronum osa na ze yebe nyina na kuye ni koyima yentumi nye igba na yere na mra no wojinjina bebi da bi Ekumfi Akwansa Kokodo ze yentedam nti dema marka no nimde ntuma na yenwie dwumeti no ana akwambo no na yakopon so ze ninhira ebunyando na dema mepemfo ken no mesa yakopon so na ahozen na ninhira mo bibiara orohwem ana wote hen de se warbaso a yakopon na lon fo no mbra warbaso obinye nhira na wazako wo mbokọ akwa na keke na wonko osande bibiara yepede yeye no oyesusu a mbemfu ya tena oyesusu
nti yewie pɛ na nhye so ze echi yenye kasa kakra pepe de medzi mo bia nti machi obia so na mama obia so afihia pa afidence sem so na bibia re nkodo na mom ye part 1 part 2 no nyame ya adoma next week e de bot yodo no meji de nsam bebre na obokodo enyo na ya ma ndama so nani ma da nti anya me pia next week so ye basana ya ba that's it so that's bebre yo ebusafo na menye nana Akwansa otodo awotwe nana ye ozikozi ma Ekumfi Akwansa Kokodo na epere ba Kokodo za ifmankesima na ereba idrekweta kwana dem totin ba Akwansa Kokodo da maso na ifin kan a ipese so wanra ebomadi na fi idu oye ekweta ni so kwan dem na yame aduma dwumazini nyinara no oye live on Ekumfi TV. Next week, them and I is a part 2 of this interview. And if Kokodo, na pere interview will be next week. I briefly, na banana a Paris amu. Bra you fear never count next week. We are saying interview. About the money now, and I said the master. And he never kind of afisapo. Jalum ebibri. Jalum ebibrime Jalum ebibrime Montinya abeya Mohunya abeya Yetio Yehu